Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Pertama dan utama sekali, puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat kini kita masih menerima nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, sehingga kita dapat hadir dalam masjid Istiqmal pada malam kini dalam rangka untuk menambah ilmu kita tentang agama kita, iaitunya Al-Quran dan Sunnah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Epi Datuk Rukomajo Kayu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, iaitunya selaku pembimbing di dalam menerima kita kebenaran Allah Subhanahu wa taala, iaitunya Ustaz Epi Datuk Rukomajo Kayu, dan kepada pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, pemuka-pemuka masyarakat yang menghimbau kepada untuk berjalan di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah fikir daripada beliau-beliau terjadi acara nan seperti nan kini. Yang berhormati bapa-bapa, kaum ibu, jamaah wirid yang berbahagia. Jadi di dalam perjalanan hidup kita kok disebut pantun, tapi makna sangat dalam kalau kita renung istilah yang disampaikan oleh orang-orang tua kita yang telah dahulu. Apa bunyi bapa-bapa, kaum ibu, jamaah wirid yang berbahagia? Nak torang jalan ke sawah, ke kincir menjahit baju. Nak torang jalan ke Tuhan Allah, isilah jo zikir setiap waktu. Fikirlah tu. Jadi kalau laju itu kita isi bapak-bapak, kaum ibu, jamaah yang berbahagia, tanpa ambo menyampaikan keadaan, bukan ambo laju itu selalu, tidak bapak-bapak, kaum ibu, jamaah yang berbahagia. Kepetang minggu tanggal 6 membawa kelompok di Bukit Antih. Jam 10 lewat 9 minit mulai bekerja.
lebih kurang 5 minit bekojo ungkai kayu godang dari batang kambing ponyang-ponyang. Bapa jaade Tuhan untuk mengelician dari kepala atau badan ambo. Dak ber bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Apa nanimpi awak sambiang togak mambah tangan nanimpi. Bapa jaa de ambo nan diempuk dek kayu ni tak bisa jawab. Apa cerita nan dak ambo si anak dari modern di kandang. Yo dek bismillah tadi gak ni weh. Yo godang baca bismillah. Batorwin kau juang. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yo batorwin kau juang pi dak ngoran dek itu bismillah yo nang ngoran dek. Yo itulah dijak. Alhamdulillah layangina nama mengenai bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Lobam tangan dek sebelah kanan, berdua mana tiang kayu dak tolok deh. Atu nang kaninggo tapi bapa jaa gari alun situ dek Tuhan deh. Tu nanisi na sebenarnya. Di bapak-bapak kaum ibu jamaah wirid yang berbahagia. Sesuai dengan ayat yang telah saya sampaikan tadi, ayat sepotong ayat yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat? Setengah daripada manusia berkata, iya, amanna beriman kami dengan Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman, kata Allah. Jadi bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia, laikan macam apa kesulitan yang kita hadapi di permukaan bumi dan sedang kita lalui pada saat ini. Kok miskin nomo kadang-kadang lah 3 hari tak makan. Kok sakit lah seperti Nabi Ayub. Kan tak binyo sakit itu dan seperti Nabi Ayub kan tak ada nak. Sembilan tanamu penderitaan yang tidak kita ingini sedetik. Dibandingkan dengan wa mahum bimu'minin, itu tak dapat kita bandingkan dari bapak-bapak. Kalau itu nak dapat kita di dalam menjalani hidup kita nan sekali kini, mengakhiri hidup kita di dunia akan menempuh alam barzah. Dapat kita wa mahum bimu'minin sepotok. Itu panjangannya. Dibandingkan dengan bagaimana kesulitan dan bagaimana penderitaan yang tidak kita ingini seketiknya di dunia. Tak berbanding dengan itu. Tapi bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Lain nampak dek kita ni. Apa yang kita yang akan terjadi, yang akan kita rasakan, yang akan kita hadapi. Lain nampak dek Pak. Tergantung kepada iman. Nang kunci segala-gala sesuai ayat yang dibaca dek saudara tadi. Surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat kalau tidak salah. Itulah di dalam perjalanan hidup kita. Jadi bapa hendaknya untuk terhindar kita daripada itu. Iman kita diakui oleh Allah. Amal kita bernilai ibadah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Taubat diterima. Tak ada lebih seperti yang kini bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Jadi itulah orang-orang yang ia benar tembus pandangan apa yang terjadi dia. Di permacam ada orang lebih-lebih lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badarah pipi, patah gigi. Dia apa dibalik dek Nabi? Dia kebaikan. Dan kita apa? Kadang-kadang tak itu dia bapak-bapak.
ibu-ibu jemaah yang berbahagia. Itu yang kita sadarilah, termasuk ambo namanya nyampai pada malam kini ya. Buaya orang buuk, yo buuk balik. Jadi semua awak jadi kalau dinilai yo perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita tahu pandang hakikat, kalau orang nak menjatuhan kita, dak ada kita nak kembali seorang ini. Nambar ada di dalam mensoji ini, ada orang nak menjatuhan awak ini, dak ada nak kembali. Tapi kalau kita tahu pandang hakikat, bagodang hati kita apa-apa kemibu jemaah yang berbahagia. Apa sebab dia bagodang hati? Kalau nak menjatuhan ni orang awak sedang di mana dia? Sesuai dengan ayat yang dibaca oleh saudara I tadi. Apa je? Lain menyambung apa-apa kemibu je tadi. Lahum darajatun inda rabbihim wa ma'firatun wa rizqun karim. Bagi mereka darajat di sisi Tuhan mereka dan ampunan dan akan diberikan rezeki apa ya? Karim, mulia. Jadi kalau orang nak menjatuhkan awak, tandu awak di hati dia kan mengiak dia ni. Tapi ditarim pandang hakikat. Di bapak-bapak, kaum ibu jemaah yang berbahagia. Jadi kesimpulan pengajian pertama yang diminta di protokol, apa yang kita ambil dari ayat yang sampai pada malam kini, ia dak lebih dah. Timbulkanlah minat, timbulkanlah kesediaan, jihad, keikhlasan. Kau disobik nama minat, kesediaan, jihad, keikhlasan. Kalau bercontoh ke pribadi, tentu bapak-bapak ibu-ibu kan cemeh. Tapi yang bos sedang berfikir tadi, kan pai kemunai nambaso setiap malam Senin wirid, apa jaan tak kampai. Nan yori, laba dua orang main baunya mangkik buat. Kan di sayurnya mantan, tak mungkin. Nama dia, entah di mananya dia kata tu, tapi ke dalam berfikir ke, kenapa ni ya lain kata apa tu? Rencana lain orang mantan tak ada ya. Telefon lah dia. Mantan kemunai ya. Sudah semaya Isa tadi di rumah, langsung diantara ke siku. Itu kan dia ada minat, bukan pribadi yang lah tinggi minat, dah itu masalah dia apa-apa kemibu jemaah yang berbahagia. Tapi kalau dah ada minat, laikan di dalam musaji laikan apa? Dah ada minat, lebih-lebih kesediaan jihad dah ada. Jangan mengecek apa-apa kemibu. Atau tersinggung dan dokek dia ni. Maaf, bukan ambo menyengaja mengimbang. Tapi cubalah ronwang dan ambo sampai ni bapak-bapak. Lai tak akan mati. Hidup lai tak akan mati. Lai tak akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Jauhlah. Kalau iyo, timbulkanlah minat untuk mendapat kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak maaf, itu saja yang dapat amba sampaikan. Kalau kasar, bukan amba sengaja, tapi Tuhan lebih kasar daripada kita. Dalam ayat surah Al-A'raf ayat 179 apa disampaikan Tuhan? Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih daripada itu. Kalau tak sadar di dalam hidup, tak obey nan diri, tak tentu nan Tuhan, apa nan tujuan mardotillah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.